Bolja kola, onda probaj da me stigneš. Znači uzmete skidol i četku i premažete felne kako bi mogli da skinete površinski sloj i da očistite felne. Kad radite felne, odnosno prvo kad stavite skidol, posle toga uzmete parče aluminijuma i sa njim očistite felne. Bolje reći špic kit. Znači pre nego što se felne prefarbuju sa špic kitom ili bilo čim, najbolje je prvo da ih očistite sa razređivačem kako bi bolje prionula boja. Nakupio sam lak i boju u spreju da probam da vidim kako će da izgleda kad se felna farba. Pošto ne radim profesionalno to, farbanje felni, farbat ćemo ovako kako mi pružaju uslovi i to mi je zimski set, pa da vidimo kako će to da ispadne na kraju.
I pišite mi u komentarima koji vam se auto najviše sviđa, koji bi auto mogli sledeći da crtamo ili koji bi sledeći mogli da pravimo u SketchUpu. Naravno, hvala vam što lajkujete i subscribe-ujete moj kanal ili što pratite moj kanal i vidimo se u nekoj od narednih emisija. I to je to.